kitu ya kushangaza sana, tushaanza vivre mumonde yenye fie mwenye alitosha mimba anachekea fie mwenye yeye balumbana na mimba. Kuna nivo kwa tunafikia. Fie mwenye alitosha mimba mea anachekea mwenzake, "Ona aka, na tushasema kana kwa na tabia mbaya." Juu balimwona na mimba. Wakona kila shasikia mimi nasema. Memuone nivo ya viko tushafikia. Na ujue tôt ou tard hakuna siri hapa chini ya jua. Biako vitajulikana tu. Ule Yesu mnamchekelea juu yake vinaonekana hadharani. Combien de choses si tunafanyaka mugiza. Tuache kuwa na jije mbio. Tuache kuwa naona success ndio wa santo. Wengine wanajiona success yenyewe mtakatifu. Mwingine ndio mwenye makosa. Mwingine tu ndio wenye sijui biko wewe yako na kuwa perfect. Sikombe mabaya lakini yako kuna kuacha ile tabia. Bia mingi ndio vinafanyikana kama mugiza. Bale wanaki yako onesha ma resultat byao inaonekana. Ile ni ya kidogo, tungewe vinapitikana mugiza. C'est trop. Ndio utakutana kwa tu pale unaanza jicheka, unaanza chekea mwenzako nini? Eske wewe unafaaka watu wakibiona. Uko sio batendelea wanakupenda kisa wanakupenda huko kuchekea kisa kuchekea. Tuache kujije. Na tukutanane tena la prochaine. Tukutanane Bukavu na Goma. Goma le 10 avril, Bukavu le 17 avril. Réservez place yako kwa hii numero yenye kuna circuler na ndafurahi sana kuwaona. Peace.